Omukoro gwabanza n'abeegi barukwemurukira abazaire baabo ebi batwire nibakora. Ahantu Robert Kachebezi yahigira abazaire okuzabuzoora amisho omukihuumuro ky'okureebeka ngu abaana tibahugira ama TV hamwe n'endiijo emicembe bakatiisikara. Ekese abaana hata omwe abatwara nangwe niyo akahara kanje mbagambire nanone nabo nibakino erizo n'urwakangere bahumura ryari nibahumura mani urwakabiri bona nabari mbabize omukyaro okuro mwatebe byo kutahenga rutingu byenda kuro mwato kurebe timulwane nnyo okuza abaana obulungi nga meya bwagambye naye emirimu gy'omukyala mu maka omulungi nagiwulidde nga mba busoga nga kwini agamba nti omulimu gw'omukyala omukulu kulwanyisa enjala mu maka. Mukoro ogu habaho n'okworeka entalanta z'abeegi. And the concert nekwata outside classroom activities. Activities azirimu holistic okuzina okweshongora developing esteem and confidence yabo nangwa nokwega kugamba mu public. Awa TV West, Susan Chelsea.